بابا طاهر اوریان به لهجه لوری امه چار بیتکوی بخوینم. مگر شیر و بلنگی ای دل بمودایم بجنگی ای دل اگر دستم رسد خویند بریجم بوینم تا چرنگی ای دل دلم زار و حزینه چون ننالم وجودم آتشینه چون ننالم بمو واچن کی چون و چند ننالیم چو مرگم در کمینه چون ننالم. دلی شاد از دلی زارش خبرنی سلامت رو زی بیمارش خبرنی نه تقصیری تا این رسمی قدیمه کی آزاد از گرفتارش خبرنی. بشو محوی رخی مهپاره هستم بروز از درد و خم بیچاره هستم تو داری در مکانی خود قراری مویم کی در جهان آواره هستم. دلمو غیری تا دلبر نگره بجای جوهری جوهر نگره دلمو سوته و مهری تا آزر بناسوته آزر در نگره بته گلشن چو زندان به چشمم گلستان آذرستان به چشمم به تا آرام و عمر و زندگانی همو خوابی پریشان به چشمم. گلستان جایی تو از نازنینم مودر گلخن به خاکستر نیشینم چه در گلشن چه در گلخن چه صحرا چه دده و کرم جسته نوینم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سر نام الله به نام وی نامه نا تمام والله. تماشوان هجا بینرین عزیز دما و بخیر به دیساد برنامه سرنامه امل پیشبری ونه ما و حواله خواه میوان خواه ما دیوانه خو دانی دبن عاصمان دلی و ام دخوازن جواره ببن میوان دریه دلی خو بکن ام دریه دلی ودخن ام دخوازن دست گر و گشتا خو بکن لسر عرض جیهان و کردستان وک افچن هفته ام دیسا هل بست باف طاهر حمدانی حتی گو زمان ما بگره ام جواره شروع بکن میوان مهنه سیدا ملا محمود ام خیراتن سر و سر چاواتن رازی به رحمت دی بابا خدا جو رازی به اجمعین.
که جاهید میوانه میا در دنگ بش خیراتنه سرچاوه هاتنه خیلی داره خدا خیر خدا بکن انشالله. بله سیدا دستپیک ده هلبستک جه هلبست باف طاهر حمدانی بلهجه لوری مرا پارکر براستی مخواست خاصتا بلوری به گورنک بده برنامه ما و ام ویلهچه هر چقدر گلک گومجه فهم جنکن مخواست آنه که دمه که ام لگو دار بکن بله ام تخوازن دست برنامه خواه بکن سیدا هفته بوری ما دیسا چارین باف طاهر حمدانی مشروع وکر بو سرنامه حمد خداره یعنی پنجمهجی ما قداند کتنه مها ششمین وقت چاد چه سیدا وقت تبیرم روزا گم بحور دست فکر الحمدلله جی برنامه جی سرنامه جی واسه ان شاء الله دلاد ان شاء الله هذا خوشبون ورنگی و بشبه نبمه بعالم الزناين الإسلامية يعني چافکانیا و خورد چافکانیا ما احمد خانی بابا طاهر حمدانی ملای جزری چافکانیا و جبرگو خورد تماشاوان جی بکیف بشاهیل گهدار دکن چونکی دم جانا راستا ام دبین شاهد مرد بیشین جانا بتلفون آدی بیشین belki loji digerin. Yani barnama elhamdülillah lete guhdar kirin, te tamaşa kirin. Elhamdülillah Xuda jo razı be. Seda hafta bori ye ezm yara min nave bibe yar, ye ezm derde min nabe sivik bar. Dibejin ku yara ta txawdeye تخوك أبدية وبهشيار ما في حتى يعني جيكي ما فكر بو شروع فكر بو لسر خوي ولسر ديسا تيجو يار بيخمر عليه الصلاة والسلام وجو يرو وفات كريه وقدي حتى قيامته شيار بون تنيه إجام وقتا شارنا دويده على وقتا مرو بيبرا قريده خود نافا قلان ده من جان كر قلا من چني وخوي زيان كر بخوان دید که از جگله حز دکم هزاران خار لبر گله پاس بانکر کرم که سیدان دست کرم دار بن براستی زمان بابا طاهر حمدانی گلکی کوری گرانه اول گورگو هاتیه ورگرجی به شکلی ورگراوی بویجی یعنی حبکی سوکایاوی به شکلی tabi ev naxasım ehli hak yani بتصوف ve naxasım gav mutasavvuf şair u hozam be منگها شهری وی هلبستی وی جهین کردن جبو گو مرا براستی شروع بو که شهری وان استعمالک پر جوان لازمه دیگل دم تایا سرنامه ام جارنا نقد بن جی دیساجی براستی زمانه سیدای بابا طاهر حمدانی زمان گükür çünkü بابا طاهر حمدانی hem şair hem filozof hem ehli hak hem mutasavvuf evci tevt şehre xwed civan di wek melayê cezerî yani navaroka şerî wî dewlemend in ji ber vê yekê jî li gor nerîna xwazê şirova bikim belkî temaşevanê me nerînê wan şirovekirina wan cuda be fakat li gora xwe ez ê şirova bikim keremdar bin dibe xew di nava gulan de min ji can kir yani kainatê dişbihine gula ya ji insanı zakir insanı bi tasavvuf ve alakadar dişbihine baxçaki dibe ji nav vi baxçi de xawdabum dibe avxon de nav vi baxçi de meccan kir yani lgoriwan ez weki miriyam ez weki tedi duwari de xadaji Qur'ana piroz de dibe مرسلا اوانی گو ذکر خدا دکن و اوانی گو ناکن وک مرسلا ایگو ذکر خدا دکن وک زندی و ایگو ناکن جی وک مریی حتی پیغمبر علیه الصلاة والسلام دوی وارد دیسا دبی مالا گو ذکر خدا دکرن و آنا یکرن دشبه مالا خرابه و مالا آوا او جی بوی جاوه تصوفی جاوه گو کائنات تف ذکر دکی شخوا حدیث دیسا هایی آیت جهی دوی واریده
دبی تمام کائنات تشت هندر ویدی ذکر خدا دکن فقط دبی نوا وانا دست خود بوم اف خوجی من جیجان کر گلا من چنی و خوام زیان کر دبی گلاگ مچنی بو خوام زیان کر نوا حقا ذکر دی گلا من چنیجی خوام زیان کرد چاها باغوان دید یعنی ایگو لبروی باشی دید گو از جگوله حز دکم یعنی از طالبه علمه می ذکره می از طالبه گوانا بدست بکم دبی هزاران خار لبرگوله پاسبان کرد دبی ایدی ریامن وکر باغوان دید گو براجه جگوله حز دکم ریامن دید براستی اف متصوف شوا بلکی سبب بنگها هلبسته بابا طاهر حمدانی سبب گو بنگها وان پرکویریجی هلکوی متصوفی هی جوه هلا تصوف ده جبو گبوه هلی مرا قارب شهری وشروه بکی ancak meret nav da be. Hadaji o azet nekirin nasibime yani hela tasavvufi. Embaza Nasrettin Hoca kese ketibe, hani ketibe. Efendik. İnşallah Hadi Teala jiyanek vak avan, narinek vak avan, bavariyek vak avan. Beki nasibime ji şfak mera şerivi dukhinici yani ve kurbune merette dibini ve hevya govak aşıka ki bigheje maşuqe xwa çawa bi derd bi kul bi keder şehrewan jî xware dedi. Beni xudi jwara zibseda çen galgala müsaade ve aji serkim. Khususan ew misala wenî ser zikr û tê ser hadîs ayet gote misal da xaniye go zikr û bê zikr çawa gote xarabe û avaye آواکرنا خانی و خراکرنا خانی البرچاوایه یعنی مرو چابی خود بینه خانی خرابه چوایه و خانی آوا چوایه ایجا مجرمه بهتر هلبست علم ذکر بهتر قلب نره ایجا مرو بنره به خانی خرابه چوایه قلب خرابه جوری yani dil jî dişibihî çünkü hükümdarı vücut gevt dili dil vücud hakim hükümdar evi وەک هەرم کرد عینی ئەو جی دشبهوی خانییدر بێ چەندێ وەکە پارکردنێک دوێ divê yani divê rêzê de en şahnaz û şeref insan mirov xweda insan kiriye şahnaz bi şeref kiriye xelîfe ji xwe re di insan di mirov de en tiştê bi şeref û şahnaz bi qîmet qalbe د قلب د عشق د عشقه جی سلطان عشقه خدایه ایجاد فرد اف مثال گوتی و معنا گلان و معنا علمي لدا و معنا ذاکره لدا فرد وقت گو مروج عالی کی دلید نره خار ستریه و پاسپانجی وقتی مرو به بند بدن یعنی تی وقت انگلک هرمام دبیم بند یعنی ناف کردادی دبیم بند ایجا مثلا وقتی امتحاجالی که وجبه نه امتحانه سیدا مثلا عجبه چقدر سیجه گله حسیه چقدر اهل علمیه چقدر اهل عشقیه استری و پرسگرک yani bendek dibel bermin lekili digel az tuhazım bigehjim داوینگاوی عشقیجی بندک البرمی لیکلیه. بله. یعنی او جالی که امتحانه کسی گو براستی حق عشقی بده، حق علمی بده، حق ذکری بده، گو پرسکریک، گو درن پیشی، تکلیه بقد جیب که جالی که و دیس او دفجه برناده و خاله. یعنی بلکه او بند قصه سیدا جوی بنده رحمه خدله به بلکه او داخوازی دنیا به مال ملک زاروک داخوازی دنیای خانی دولمندی مقام بلندبونی بلکه آوانا توا بند بینی چونکی دبی از خوازم بگهجم گله دیگل درک ستریر از درباستم لیبر البرم بندک لیکلی هی بله وجا کسی براستی اهل و حقیقت بن شخوا لوان بندان سکنه هرن چارینا دیم سیدا مساعده شاش و گیجم از کو کافر گیجی دمره ولو گیجم کو کافر لمنتیشه
خدای کو به من جان و دل دایه به موم و پروانه پرو مل دایه بله کرم بکن سیدا کرمدار بن yani şu vekili ve şaş u gejim yani az şaş dibinem digel tabi hakikata vekilini kainat bu kitabek mezini jibo naskirna xda jibo naskirna hakikati ghaştına hakikati dibe az şaş u gej dibim az şaş dibim kafir digel kainat kitabek hakikati ya ghaştına hakikati دیگل ویجی کافر نخوینن و کافر گیج دمرن یعنی وک دهندر و کائنات ده کر و گیش و شاش و ماش و دگرن و دوی شاشیا خود دمرن تدی سورت بقره جد آیت سرید جی خدا دبید نوا شاشیتیا خود دمرن yani çağak pesne kafir adbeji dedi debe ulo gejim go kafir لمن deşin diğer bir kasıcı yani dedi ehli küfür ve şirke jberedi ehli imanı ehli hakikati ne hasım jidnav ehli imanı de ehli tasavvufi gel ki kem ditin el-gorwan narinawan ehli tasavvufi yani haşa de vana gejin behişin yani dedi hayatak var mistik go dünyayı tavati xod parêzin xwe ji dünyayê azade dikin û ya xewilxana de ya şikefta de jiyana xwe domînin li gor êgo nerîna wî bi çavê dunyayê li wê hayetê bin herib rastî ji wê bi viya gêj yani nel serşê dîn heta demamet jî tê gotin yani gelek cara hûn jî em jî temaşevanê me jî bûn şahid yani seydaye mebin ya jî ehli hak tasavvufi got xewilxana de jiyana xwe didomînin ciranê wan muhibê wan mervê wan dibên dîn bûyî ya jî dibe gêj bêhişî ji dünyayê fehm nakê halbûkî xezîna got wî zeft kirî bi ser ve bûyî kesek bi ser ve nebûyî yani xezîna got dost û muhibê got ew pêr didû distînê ji tevê muhiba mezintir û ji tevê muhiba bêtir wî kêfxweş dike îja dibe dîgel ew di nav vê kitaba kainatê de gêj dimirin dîgel vî qasî jî dibe wilo gêjim got kafir li min deşin yani ew tevî halê xwe ew bi ser min deşin yani ser berketina wan berketina wan tîne ziman ew li min deşin xwedayê got min can û dil daye bi mûm û perwanê per û mil daye fakat dibe xweda ew xwedayê got can û dil dayî mi yani hakikat pêş me kirî divir di wasfê xweda pesnê xweda xwedî teala hakikat pêş me kirî bi mûm û perwane per û mil daye ev vir de mûm û perwane nerîna me de edibêm nûra İslamê yî perwane ew ruhê goldor hakikatê wek perwanê digere wek pimpinî gevdor hakikatê digere mûm jî ew şewqa hakikatê yî dibe ez pesnê wî xwedayî didim wî xwedayî can û dil dayî min û wî can û dilî ev hakikat ez bi ser vebû min nas kirî fakat pêşberî vê na jî ew kafirê gol ser min deşê û min gêj dibînê dibe ez lê şaş dibim اجمعین سیدا چند گرگان از سربیش بری بینام خوازن گوتنه بدن که جاهد بلجمره کاملا به آمادگی یا چی مره کرم بکن بجی گذار بکن دمام هندکم ایا با قدرتی ما بعشق و محبتی موجوب لايان تبيتتي بسكنه برحتي موجوب لايان تبي بلايا بسكنه برحتي
برحتو بسكني يا ناشقي بخوي خوي يان شبهتي قلبي ميج عشقاكي ناتبتي يان شبهتي قلبي ميج عشقاكي ناتبتي عشقاكي هتي يتي حتى كينجي هربي يبي بوي من ببيج حيرانكي داز بزايا نمقستي بو من ببيج حيرانكي داز بزايا نمقستي داز بزانم بسوري جهندكي حتى بوري جمن عايا بيقوت قريج كرادكي بتاعتي جمن عايا بيقوت قريج كرادكي بتاعتي تعدكي بپاودي چنديدكي چونا لهيب دنگيتتي بروج الشيب ذكردكي بحالتي دنگيتتي بروج الشيب ذكردكي بطاعتي اشكرادكي ذكري بحايال قد قش قشايا ناكي بتايال شبهت من رحتي عمايا يا شبان وريوجان خناتي شبهت من رحتي عمايا شبان وروجان خنتي شبان وروجان بخوي جمحبتا كيد التوي شفتاريا قطنا حوي تجمركي ولزكتي شفتاريان قطنا حوي تجمركي ولزكتي تجمركي هرتي ببي سودا سري شبهتي شكرادكي چونا بلز وسرقوتا نخلمتي اشكرادكي چونا بلز وسرقوتا نخلمتي مالی آوا خدا جورازی سلام هنا نوبرك بله تماشاوان عزیز پشتی نوبرك کرد ام هدی سال پیش بری ببین